Kur'anda Allah subhanahu wa ta'ala aytkan: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Бүгін мен сілерге ислам динді толық қылып бердім деген. Динді Аллах Таала толық қылған. Пайғамбар алейхиссалам ажылық учурунда ушул аят түшкөн болчу. Дин толық болды деген. Демек сиз менен бизге толық ушундай бир инсанды бактысыздыктан, ийгиликсиздиктен чыгара турган ыкма сиз менен бизге да Кур'ан, хадисте берилген. Ошону эгерде бекем жашоосуна кармана турган болсок, болду, бул дүйнөнүн бактылуулугунан Кудайым буйрса кутулабыз. Ал туурасында эмне дейт? Кантип биз жакшы боло алабыз? Эмне биздин мойнубуздагы негизги милдет эмне? Түшүнүп атасыздарбы? Yani İslam dinini biraz düşünüş gerek de ulamlar көп айтат. Birinciden biz oturbayız deydi. Oturbagan için ukbayız. Ukbagandan keyin düşünbeybiz. Düşünbögönden amal kılbayız. Kaçan olturasız, ugasız, oylonuz, düşünöz, andan keyin amal kılasız. Ha bolboso elden ugalı böyle özünçe söylep жүрөбүз, ha bul mындай экен, tigi mындай экен деп koyup. Kur'anda Allah Taala aytат: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kuntum khayra umma, antum degen jok. Bunu Umar radıyallahu anhu'nun tafsiri var. Umar peygamberin aldında жүргөн eң чоң tafsirçi tura. Abu Hanife rahmatullahi'dan da ötken ulu adam. İbn Taymiye rahimahullah'dan ötken de ulu adam. Tura Umar radıyallahu anhu. Sahabi. Oşonun tüşügü kanday? Law sha Allah laqala antum lakunna. Egerde Allah Taala kalaganda kuntum sizler bolduңар eң жақшы ümmöt. Жақшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, Аллага иман келтире берсеңер. Sizler bolduңар деп айтып атат да. Эгер Алла каалаганда силер болдуңар дебестен силер эң жакшы үммөтсүңөр деп айтмак дейт. Бирок Аллах Таала силер эң жакшы үммөтсүңөр деген жок. Силер эң жакшы үммөт болдуңар, жакшылыкка чакыра бересиңер, жамандыктан кайтара бересиңер. Мындайча айтканда бул аятты тафсирлеп атат, Алла шарт коюп жатат. Эгер жакшылыкка чакыра берсеңер, жамандыктан кайтара берсеңер, имандуу болуп тура берсеңер, анда эң жакшы үммөт боло аласыңар деп. Yani Allah'ın şartı деген söz. Biz Muhammed Aleyhisselam'dan ümmetiz alhamdulillah. Bütkül ümmetten abzel biz. Ümmeti bolğan üçün emes. Sebebi oşol çoğun жоопкерчилик bizge berilgen, oşol жоопкерчиликти kılgandыгыбыз sebepten. Mındayça aytkanda Umar radıyallahu anhu sahabalar aytып atat. Egerde dindi mehnetini kılbasak, жақшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууну жашоонун бир максаты катары, намазга көңүл бурган сыяктуу көңүл буруп туруп кылбасак, анда biz жақшы үммөт бола албайбыз деп атат. Сахабалар жақшы үммөт бола албагандан кийин сиз менен биз каяктан жақшы үммөт бола алабыз?